ole clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai le vek ule hei tuntu ma chuan in Zawlnei Awmtea video hi kan react dona India flag na hmuwa abuai nga la bong ko na aaw na samai ti in hei aron viral chiama WhatsApp lama ka donga eng poni sela a video kan en main he post kan share photange tlangwal Awmtea Aizawl khopuya baika atlan lain tharau thiang limpol na hriat tir na adonga lalpa thuoi takin bong kon traffic point India flag antarna o zoram lalpan ala chuak don che I independent don ti in na ave ni som panga oga sang ni som ni panga khan o Independence Day khan tiang hian in alo aw le chiama Awmtea hi chuanin kan ram India flag hi chu a hmumo ove kan ti don nge angai thei vak lo ni te po ina hriat ve ni eng po ni sela a video kan en howanga hei tun lai chu Zawlnei chuak tharan tam vio maya Awmtea ero arei ve do to mi tam tak nung zui tu ane ya ke ni chuanin a tharau chan kha kanwa soi fia thiam ṭhin lavatin kan soi phak po om lova tharau thiang lim poi soi te po alo om ve ni chu wang chuanin a tharau chana dike dik lovet I ha ke ni soi tur om lova amaro chu a video hi kan en photanga ti chuanin kan ngai dan te kan soi zel don nia ole ti kanina video chu kan en zo ta der maya eng poni sela Awmtea Zawlnei ti imitam takin kan hre laranga isal tan na tang lalpana la chuak don che ti in Mizoram kha aron men sona Mizoram hi India sala kan lo tang emoni chule ti mai tur khopin hei thule laron neya Mizoram hi kan zalen ani India sala kan tang reng lavatin independent te po hi sanga zakwa samruk paruk vela pudenga hoten an lo sual towa a fu lo zia te po tun nuwa kan hret chawa ti hi chuan tuna hi chuan he nuclear nei ram te po kan ni vea India la katanga han zalen hi tunma te kha chuanin kan tlerol at lai te kha chuan kan lo chak ve thina independent ram ni kha amaro chu thui tak donin Mizo Indian tribal Christian ni hi puhria ta changte dan taka ahit towa independent ram ni hi achak omlo independent ram ni la ram thren om Bangladesh te pon kan jing lum ai bin hol duang chumo thar chua manga loi kan nei si lowatin science thiam na lama kan turu box si lova kan zoom om don le tuk India ram kan ni ve hian kan hlau om zo kani tin sal kan tang reng lovani ti kha clear tu ten lo hria ula ka du kho mai hei saltana lama tranga zalen na lam kha kan ngai tu ngai lem lawani eng poni sela voi khat in thlianon le lok te ang
already kan in bongkon traffic point na chaltlang lam chhouna bul ramhlun pheina sai rang chu thlak na zema bok lampan pheina traffic point na kan ti kanin aw ngeng meya scooter ron khalpo kha a hril hai mel viau meya eng poni sela Mizoram hi sal kan tang lawa Mizoram mi puite hi sal kan ni lawa sal tang kan ni lauti kha kan soile duwa maro chu sal tang anga kan in ngai tlatani jong kha chu bi ngai dang kha kan va so son thei big lawani eng poni sela kan hei fiam thu in an soi thina kan ram zol nei pu heri khiang te ta pona lo sei to thina kan ram zol nei te hril lok a thleng dik thin lo hi kan van nei te po an ti fiam thu thina ni a chan chu Mizoram hi a chena lam hli hi kan zol nei te hian an hmu meya hei thuril tu then khat American thuril tu te chuan God bless America ti te hian chang choi thina ni pathian in America ramal som ro se ti in thuan soi thina ke ni rama ero hetiang lampang hi Mizoram lalpa mal som ro se ti lampang thu le lai kan nei lo viawa kan rong bol tu te po anin en fia viaw nga in a hriat veni ang poni sela Awmtea aw aveya aw duania kha be theih ani lawa zalen na anei ve tlatani I would like to take this opportunity to thank you back on my personal behalf and on behalf of the fans and friends of Dinthanga. I am so impressed about your innovative thinking of honoring our very good friend Dinthanga. I was just wondering how you would be able to come up with this idea, and I think it is certainly very beautiful, very kind of you. And today from your speech, I think God has sent you to this place, to emaw University, as a Vice Chancellor at the right time. And I'm sure that you have financial constraints, problems around you, but then I think with God upstairs, going ahead with the eyes fixed on your target, I think we will work together. All Dinthanga fans will become your friends of emaw University, Mizoram. chuan kan lawm ti kan sei duwa pudin thang mi so kan kha a sei kha go hote kan nom laia ale ka buti chu atur go hote billion ka motor kan kana chuta ni motor at kan ti thia chuta etar rak soi kan kal le ti khania ma zana leng de krega dinge puriat emaw jo when mi pedona sin lotel bi vero otia birudo kalon ve de mi ka te otia kalan video along video sanju take to ke take to kalau pi ve kalau ne vision kalau khela to lo okay kichu he vishe dagin kithu thut kania tinga ni khan nimina mi hirti ga nimina mari khang ga kun confirm ho de ka kanu corona khan ta de ni do na man le dinge ti ve ma music po thiam pon ni lo mai na sinia music industry mai na sinia Dinthanga tu e yang ti de na 투시 말 좀 로빈 형태로 그런데 좀 전선에 이거 올라와 용백이었는데 배양들이 난 그쪽 못해도 좋거든. 왜냐 부디는 소마 아니 제가 I have to admit myself once again that I have not been able to appreciate him as a person, contributing so much for music industry, not only for music industry, but for zone unification. Zone nationalism, Nitin akan zona so bedeles ko zona to music le entertainment industry and acting kan ram le nam tan so na action bedi ka lo ngai to chuta pudina na I contribution ka bom ka lo tia kum somru ka ni ve do na 60 years young man no ka ni ve do amaro chu Din na hi ka lo ke ve da chuan ka lo ko thin ve do chief executive officer of Mizoram entertainment industry. Mizoram entertainment industry chief executive officer ini charchar tiju kapalo. Mizing apa kasai dari ni. Amar rotu vini ya ikhiya strategy ngam min so ve he kan chen chahoji min so ve ram kal gaya. Courtesy pilal le mutara kan chuang tas kan he masak mani heart problem ne kan kan kalapal lawa
Pila leader and uncle Dute can family, MHP, General Headquarters President, Minister of the Puih, the Lawan Dinthanga, MHP, fuih to Ho Minister of the Puih, Boran Nitin, and the business woman in there, Kala, Upper Kalasan Mama, Chowa, determination in there, Mel Zankama, head point. Current interview, current Jesse Moite Chowa, interview Chowa. Mizoram fuih to Dinthanga to the ziah pillar in the So I think it's all planned by God today. I'm so happy about that. And I'll not do justice without thanking you, sir, once again. And as far as the concept of Mizo nationalism is concerned, any zone tribe or clan who call himself or herself a Mizo is a Mizo. Okay? So I am famous as a Mizo Christian tribe. I like this combination, so I would really love you guys, young students, to enjoy being Mizo, being Christian and being Indian tribe. Because the combination of these three